gospe, spoštovani gospodje, dobrodošli in lepo pozdravljeni v imenu Mariborske knjižnice. Danes se je na literarni postaji ustavil ugleden gost, bosanski pisatelj, romanopisec, dramatik, esejist, literarni in gledališki teoretik in kritik, ki je vseevropsko prepoznavnost dosegel zlasti s svojimi romani. Pri Beletrini je izšla njegova trilogija Seme smrti, tolažba nočnega neba in Vonj po strahu, ki skupaj tvorijo življenjsko zgodbo o Omarju Hajamu, srednjeveškem perzijskem matematiku, astronomu, fiziku in pesniku. Gospod Dževad Karahasan, dobrodošli med nami in lep pozdrav. Hvala vam lepa. Dževad Karahasan je študiral književnost in teatrologijo v Sarajevu, doktoriral pa iz literarne teorije v Zagrebu. Za svoje dela je prejel že res številne nagrade, med drugim nagrado za najboljši jugoslovanski roman, Herderjevo nagrado, nagrado Vilenica, Goethejevo nagrado in še katero drugo, o katerih bomo pa slišali verjetno v nadaljevanju. Z nocojšnjim gostom in eruditskim poznavalcem časa in misli vzhoda in zahoda se bo pogovarjal kolega, bibliotekar Semir Atić. Semir, zdravo. Hvala. Seveda, sedaj predajam besedo in uživajmo v tem večeru. Hvala. Spoštovana publika, dragi sodelavci, prijatelji, z velikim zadovoljstvom se bom danes pogovarjal z Dževadom Karahasanom, pisateljem evropskega formata. Slovenski jezik so prevedene najprej Dnevnik selitve leta 1993, potem pa po vrsti naslednji naslovi. Shodni divan leta 2007, v originalu Istočni divan 1989, Nočni shod 2011 prevod, v originalu je naslov Nočno viječe 2005, Sara in Serafina 2011 prevedeno, potem pa imamo prvi del trilogije, zdaj pa že kultne trilogije, ker ravno zdaj smo v Sloveniji smo dobili tretjo knjigo, je išla v izdaji založbe Beletrina, tretja knjiga trilogije, prva je Seme smrti, išla v slovenščini 2018, v originalu Seme smrti, potem pa Tolažba nočnega neba, prevedene leta 2020, to je drugi del trilogije, potem pa Vonj po strahu. Naslov trilogije Kaj pripoveduje pepel, v originalu Što pepel priča, išlo je 2015. Moram samo še povedati, da je vse romane prevedla Jana Vnuk. Barbara je omenila neke nagrade, jaz bi rekel samo mogoče, da je Dževad Karahasan, ki sem rekel, da je res sodi med pisatelje z tega našega območja, se mi zdi, ki je res zasluži epitet evropskega formata, ker je tudi dobil največje nagrade v Goethejevo nagrado je dobil 2012, Vilenico, mislim, da je Barbara že omenila, Slovensko mednarodno nagrado 2010, Leipziško književno nagrado tudi je dobil tudi v Sarajevu nagrado Veselin Masleša, najboljši esej v Parizu leta 1996 in tako naprej. S pisateljem se bom pogovarjal v bosanščini, verjamem, da s tem ne boste imeli nobenih težav, tako da potem bomo vas povabili tudi k sodelovanju. Tako da, dobro večer, gospodine Karahasan, izuzetan mi je čast zaista što ste večeras tu i volio bih najprije, pošto ipak ovo večeras razgovor sa piscem, ne samo o njegovom opusu koji je jako značajan vaš, volio bih da malo ipak kažemo nekih biografskih podataka. Imate zanimljivo mjesto rođenja iz konteksta, recimo da se sada to mjesto malo drugačije zove, rođeni ste u Duvnu, pa bi volio malo za slovensku publiku da kažete nešto o tom mjestu svom rođenja, o svom odrastanju, djetinjstvu, o vremenu kada ste počinjali pisati, pa onda možda malo ćemo nešto o školovanju za početak, ako se slažete.
Sa zadovoljstvom. Dakle, i od mene dobra večer. Hvala što ste došli da razgovaramo i molim da mi oprostite što neću govoriti slovenski. Ja slovenski razumijem, mnogo sam čitao, ali ne bih mogao govoriti. Da, ja sam rođen u Duvnu. Duvno je jedan gradić na krajnjem jugozapadu Bosne, 17 km od Duvna u selu Aršano. Susreću se Dalmacija, Bosna i Hercegovina. Duvno je još u predrimsko doba bilo naselje. U doba Rimljana se zvalo Delminium ili Dalminium, dakle Ovčarevo. Bilo je središte ilirskog plemena Delmata ili Dalmata. Tako da se Dalmacija u stvari zove po Duvnu. I već kao dječaka me fascinirala činjenica da se u tom gradiću ne vidi ni jedan jedini trag pamćenja. Razumite li me? U 5. stoljeću stare ere to je gradić. Vi ne vidite ništa što pamti duže od jučer. Kako je moguće, kako dolazi do tog brisanja pamćenja? Moje djetinjstvo je, čujte, bilo bilo je zaista lijepo, zato što je bilo puno svjetla i tišine, odnosno šutnje. Znate, u Duvnu imate 300 dana godišnje je sunce. I tamo gdje ima toliko svjetla, imate osjećanje da je sve raskošno. Naravno da je na ovom socijalnom planu moje odrastanje obilježeno siromaštvom. Jer Duvno je bilo jedno od takozvanih kažnjenih mjesta. Tu se nije ništa ulagalo, nije se ništa gradilo. Moram vam ispričati jednu anegdotu. Raja, kad primijetite da za sve o čemu govorite imate spremnu neku anegdotu, znate da ste ostarili. Kad pucaju anegdote. Ja ne mogu govoriti bez anegdota. U Jugoslaviji je oktobar bio mjesec knjige. I tada su kroz čitavu državu putovale karavane književnika i došli su jedne godine i u Duvno. Branko Ćopić, Desanka Maksimović. I običaj je da se umjetnicima pokažu znamenitosti grada u koji su došli, pa onda sutradan umjetnici razgovaraju sa djecom. I u Duvnu se našli u nevolji šta će im pokazati. I neko se sjeti da imaju na poljoprivrednom dobru farmu krava. Idu i Branko Ćopić govori, neću ja, hvala vam. A Desanka Maksimović onako egzaltirana govori, ali Branko, kravice! Govori Branko Ćopić, deso, viđavo sam ja krava, čitavo mi je djetinjstvo puno krava. Kaže, moje djetinjstvo je bilo siromašno, kao djetinjstvo sve djece u Duvnu. Ali lijepo. Ali zaista lijepo jer je bilo puno šutnje, tišine i svjetla. Bilo je puno i
određene napetosti, jer moja majka rahmetli je bila muslimanka, vjernica, otac rahmetli bio komunist, duboki komunistički vjernik, umro je pod Titovom slikom. Jedno od najvećih razočarenja u životu njegovom životu sam bio ja. Zato što nisam pokazivao nimalo želje da popravljam svijet. Ja sam se trudio da svijet razumije. Nisam... I ta napetost koja je vladala u obitelji, znate ono, dođe Bajram i majka rahmetla ako nema para za baklavu pravi hurmašicu, a svi se pravimo da ne slavimo ništa. Onda, kad sam ja krenuo u gimnaziju, u Duvnu imate realnu gimnaziju, 2 časa latinskoga, heftično. Ja odem u samostan pitat Fra Ivu Bagarića, bili mi davao časove grčkoga i latinskoga, hoće naravno. I onda dobivate novu liniju napetosti. Jeli, moj otac rahmetli, Fra Ivo, majka, Fra Ivo ne voli komuniste, komunisti ne vole Fratred. Ali sve u svemu je to bilo dobro. Ja se ne bih mijenjao za djetinjstvo sa ljudima koji su živjeli mnogo bogatije. A kada ste vi osjetili prvu veću potrebu da se izrazite pisanjem? Ma čujte, ja mislim da sam ja s tim rođen. Jer ja sam uvijek u stvari, duhom boravio u jeziku. Meni su riječi uvijek bile mnogo bliže nego stvari. Pamtim dobro da sam u 3. razredu osnovne škole pouzdano znao da ću ja pisati. Nakon osnovne škole sam imao jedan duboki, najdublji u stvari, jedini žestoki sukob s ocem, jer sam htio učiti neki zanat. Ja sam strašno želio imati ruku koja misli. Ja ozbiljno vjerujem, i tu je, na primjer, još jedan razlog da ne volimo sport. Mi mislimo i tijelom. Tijelo je jedan čudesan instrument saznanja. Zamislite plesača koji misli glavom dok pleše. Pa čovječe, jedna žena s kojom pleše ostala bi bez stopala. Zamislite glumca koji misli samo glavom. Pa ne misli. Mi itekako mislimo i tijelom, samo što nam ova diktatura matematičkog mišljenja, kartezijanskog mišljenja ne dozvoljava da to osvijestimo. Zamislite, misliti glavom ženu koju volite. Po zobog. I meni je, jako sam želio da imam ruku koja misli. Zato sam htio upisati neki zanat. Ali sam po nevolji bio odličan učenik u osnovnoj školi i najprije su moji nastavnici poludjeli od bijesa kad sam ja odlučio da upišem zanat, žalili se mom ocu i moj otac otišao u transportno poduzeće gdje su mene već primili i ispisao me. I pamtim dobro, ja sam mu govorio, ma čovječe, ja ću i onako biti pisac, ali moram naučiti da radim rukom. Uči sine, ali ne u školi. Tako sam išao u gimnaziju, ali kažem, već tada
nakon 8. razreda, meni je bilo potpuno jasno da je pisanje moja budućnost. Da li je otac razočaran bio i kasnije kada ste otišli na filozofski fakultet? Je, jer, pazite, mislim, ništa iz mog svijeta njemu nije bilo blisko, nije mu bilo razumljivo. Ja sam, to smo već govorili, ja sam ekstremni tip sove. U Bosni se ljudi dijele na tip slavuja i tip sove. Slavuji su ljudi koji rano ustaju, čim ustanu dobro su raspoloženi, rano idu na spavanje, rano ranioci. Sove su ljudi koji uglavnom žive noću, kasno ustaju, nakon što ustanu treba im par sati da sebe nagovore, da izdrže još jedan dan. Ja sam jednom, a moja žena je slavuj. Ja sam jednom rekao, mali neporeciv dokaz da te puno volim je to što te trpim, iako si ovako rano tako dobro raspoložena. Mislim, meni treba 2-3 sata da odbolujem još jedan dan. Ajde, možeš ti to. Možeš ti to, deti. I moj otac Rahmetli je meni stalno govorio, vojska će tebe naučiti pamet. Ni vojska nije uspjela. Naprosto vi ne možete od sove napraviti slavuja, džaba vam je. Ako ništa drugo, sova ne zna pjevat. Mislim, i čitav moj svijet je njemu bio čudan. Znate ovo odustajanje od akcije. On je bio, u srednjem vijeku, u moje vrijeme, su dijelili forme života na vita aktiva i vita kontemplativa. On je bio čisti primjer ovog prvog principa vita aktiva. 39. godine robijao zato što je u Nikšiću organizirao štrajk u željezari. Od prvog dana bio partizan. Imenovalo ga za pomoćnika ministra rada u prvoj bosanskoj vladi. Nakon 2 mjeseca on molio da ga otpuste. On ide na teren raditi. Nije za njega ovo da se... razumijete li me, sad takav čovjek ima sina koji se i u svoj vlastiti život miješa samo onda kad baš mora. Mnogo više razmišlja, gleda, pokušava razumjeti. Ranije smo u neformalnom razgovoru konstatirali da smo obojica bile na istom filozofskom fakultetu i baš smo rekli kako taj fakultet uopšte nije bio slab. Ja se sjećam, vi ste možda bili još na najljepšoj katedri na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Tu su predavala značajna imena tadašnje jugoslovenske, literarne nauke, bih rekao tako. I volio bih da kažete nešto i o tome, jer ja se sjećam divnih profesora baš sa katedre za komparativnu književnost i dramaturgiju, je li tako bila ta katedra? Vaša? Je. Ma ne, čujte, ja isto mislim da je to bio dobar fakultet. Ja mislim da je Sarajevo u ovim humanističkim disciplinama imalo zaista dobre fakultete. Pa spomenuli smo, recimo, predstavu Audicija. Moj dragi kolega Boro Stjepanović, jedan vrhunski profesor glume, dao je svojim studentima na početku 3. semestra, studentima glume, zadaću da igraju, sami kreiraju određeni tip i da ga igraju.
mi ostali profesori moramo prepoznati taj tip. I okvir tog ispita bio je, jeli, oni polažu audiciju, prijemni ispit za glumu. Taj studentski ispit postao je predstava koja se širom Jugoslavije odigrala nekoliko stotina puta. Ja. Od naših studenata režije, pogledajte nagrade koje su do sada osvojili. Dani Stanović, Pjer Žalica, Jasmila Žbanić. Isto je, jeli, sa Filozofskim fakultetom, isto je sa Muzičkom akademijom, isto je sa Likovnom akademijom. Pa ja vas lijepo molim, samo se sjetite imena slikarskih, kao što je Mersad Berber, Safet Zec. Mislim, mali problem, i osim toga, znate, ja mislim da je za ljude koji su malo aktivniji u životu, malo bliži ovom aktivnom životu, period studiranja uvijek jako lijep. Mlad si, nemaš baš previše pameti da bi bio tužan, a nemaš ni razloga da budeš tužan kad je sve dobro, svemu se raduješ. Ljudi uglavnom sa oduševljenjem pamte period studiranja. Da, i to je bilo zlatno doba nekog tog miljeja. I sad bih ja ipak prešao na vas i vašu ulogu. Kasnije na Akademiji scenskih umjetnosti ste vi počeli sa profesurom. Bili ste vrlo omiljen profesor, to znam iz mnogih izvora. I spominjali ste tudi neka imena iz vaše generacije. I i uporedo ste naravno stalno pisali, jer ste imali tu potrebu da pišete, ali onda je, uglavnom ste se bavili dramskim tekstovima na početku. Ili ste uporedo pisali i uporedo ste pisali tudi druge forme? Da, ima jedan sjajan bosanski vic. Pita Mujo Sulju, jeli Bosanac, Mujo svog prijatelja Sulju, kaže, šta misliš ti, Suljo, da li ljudsko biće nastaje i razvija se, raste i razvija se iznutra prema vani ili izvana prema unutra? Suljo razmišlja neko vrijeme, kaže, čuješ, ja mislim da da. Ja sam najradije pisao dramsku formu, zato što je drama jako bliska mom osjećanju stvari. Drama je kratka, u drami ne moram govoriti ja. Pustim likove da govore i sve ide sjajno. Jedan sjajni pisac, dramski, Miodrag Žalica iz Sarajeva, sjedi u svojoj omiljenoj kafani Kasini i piše. I pita ga, ne sjećam se ko, šta je, šta se događa? Ne znam, evo sad se svađaju. Razumite me, drama vam nudi iluziju da to ne zavisi od vas. Ali ja sam sve vrijeme pisao i prozu, jer ja sam, u stvari, moja poetika je, ako tako mogu reći, preuzeta od Platona. Sjećate se, Platon piše dijaloge. On filozofiju otvara. On ne govori šta on misli. On pokušava misliti, filozofirati, misleći formom. I ti njegovi dijalozi su istovremeno drama i pripovijed.
Sjećate se genijalnog mjesta u Fajdonu. Ne sjećam se ko pita Fajdona, kaže, a kaži mi, molim te, ti si bio prisutan kad je Sokrat umro, kad je popio kukutu? Jesam. Bio sam. I ko je još tu bio? I on nabraja, bio je taj, pa taj, pa taj, pa taj. Kaže, Platon je, ako se ne varam, toga dana bio bolestan. To piše Platon i to je genijal. On sebe proglašava odsutnim, dakle nije bio tu kad se dogodilo ono o čemu on izvještava. Zašto? Prvo, zato što ga to obavezuje da svoje lično osjećanje kontrolira, suspregne. Jel' tako? Jer njegov učitelj mora popiti otrov zato što su ga 3 kretena oklevetala. Tu čovjek vrišti, psuje. To nije književnost. Drugo, obavezuje ga da uzme u obzir glasove drugih ljudi i tako dalje. Govorim, moja proza je visoko dramatizirana. Ja pola u šali, pola ozbiljno govorim da u mom romanu nećete naći ni jednu jedinu rečenicu koja dolazi od mene. Sve misli, govori, osjeća neki od junaka. Na tu temu jedan sjajni njemački kritičar Lothar Müller napisao je izvrstan esej o eseju u mojim romanima i tvrdi da je tu u tim romanima esej, forma eseja nešto potpuno novo u evropskoj književnosti. Jer, kaže, ima hejbet romansijera koji integriraju esej u roman. Pa čujte, moderni roman i počinje time. Don Quixote je pun čudesnih eseja. Kaže, ali Karahasanov esej je uvijek monolog jednog od likova. Ali vi u stvari uvijek ističete da vi puštate svoje junake u romanu, da žive svoj nekakav, književni, kako bi rekao, život, a eseji su zapravo ono što ste vi. Ono što ste vi i da su oni zapravo samostalni. Ali da li to proističe iz toga što još kasnije obrazlažete to time da svaki čitalac zapravo kada se susretne sa romanom u tim medijem čitanja, da on zapravo razumije i razgovara na svoj vlastiti način i razumijeva jedno književno djelo i da koliko čitalaca, toliko uopšte interpretacija nekog romana. Da, to je moja teorija i tvrdim da stvari stoje upravo tako. Naime, književnost je razgovor. Vi imate onu i u Evropi još uvijek vlada ona romantičarska teorija, kult genija. Znate, ja sam genije sjedio, napisao nešto i ako se gluho bilo u štampariji izgubi jedan redak, ode sve k vragu. Ili ako neki duhoviti slovoslagar dopiše negdje, ma nemoj, ode isto sve, mislim. Prvi koji je na to reagirao bio je Jacques Derrida, ako se sjećate njegove teorije dekonstrukcije. Samo što je oko te teorije bilo strašno mnogo zbunjenosti. Ali temelj teorije dekonstrukcije je u osnovi ovo. Romantičarsko razumijevanje književnosti daje piscu povlašteni položaj. Književno djelo je ono što je pisac zamislio. I on sudi o tome šta je u djelu relevantno, gdje šta stoji, gdje je čemu mjesto.
mislim da tu privilegiranu poziciju autora treba dekonstruirati. Jer, poput djeteta, književno djelo mora imati vlastitu sudbinu, mora živjeti vlastiti život. Dakle, mora se presjeći pupčana vrpca. Svaki čitalac upisuje tokom čitanja, upisuje u roman svoja iskustva, svoja pitanja, svoje emocije. Ako se to nije dogodilo, nije stvarno čitao. Izostao je estetski doživljaj. Zato ja tvrdim da dobar čitalac i moji junaci razgovaraju, svađaju se, dogovaraju se. Mislim, i u toj razmjeni. Pa, za Boga, po jeziku je čovjek biće sa drugim. Vi jezik možete imati za sebe samo ako ga dijelite s drugima. Jezik vas otvara za druge. Događalo mi se, dok sam predavao redateljima, glumcima, student uradi neku besmislicu da bi naglasio svoju originalnost. Jer znate, 19-20 godina, mislim, a još se odalo umjetnosti. I onda sam ja govorio uvijek, ali Raja, mi smo osuđeni na originalnost. Svaki od nas je apsolutno pojedinačan. Niko na svijetu nema vašu boju glasa. Niko na svijetu ne govori vašim ritmom. Niko na svijetu za riječi ne vezuje one duhovne slike koje vezujete vi. Uostalom, čak je i policija saznala da smo mi apsolutno pojedinačni. Pa računa sa činjenicom da nema dva identična otiska prsta, nema. Ja vas molim, zašto biste se trudili oko nečega što ne možete izbjeći? Mislim, vi ste originalni, nema načina da od toga pobjegnete. Zadaća umjetnosti je da vi tu svoju originalnost objektivirate, otvorite je prema drugima, a to činite preko jezika. Volio bih o tome još problemski da razgovaramo u onom vašem prekrasnom eseju o dnevnik selidbe, ali ćemo se ipak malo vratiti hronološki na, mislim, ipak ključni roman za razumijevanje vaše poetike i kasnijeg uopšte obsesija vaših u književnom dijelu, mi se čini Istočni divan, koji je nastao još u vrijeme bivše Jugoslavije, 1989. Izazvao je veliku pažnju čitalačke javnosti i stručne javnosti uopšte. I volio bih da mi kažete, postoji jedna vaša, kako bih rekao, interpretacija uzroka i motiva zašto je to nastalo. Rekli ste da je on direktan odgovor, replika na Goetheovo djelo iz 1819. godine, Zapadno-istočni divan, gdje zapravo Goethe u tom svijetu nije našao sagovornika, pa je tražio sagovornika u ovom Hafezu, poznatom pjesniku. Vi ste zapravo direktno kao replika na to, rekli ste, napravili ovaj neobičan i vrlo značajan roman. Maja, mislim, stvari nisu naravno tako jednostavne, kao što bi se reklo po toj mojoj izjavi. Ima jedno dobro mjesto kod Camusa u eseju Ljeto. Pita čovjek jednu ženu, kaže, vi ste rodilovo dijete, jesam. Znači, vi ste njegova majka. Nisu stvari tako jednostavne, gospodine, nisu stvari tako jednostavne. Mislim, to je objašnjenje naslova. Ja sam roman pisao, naravno,
zato što su me duboko uzbudile sudbine dvojice junaka, dvojice mistika, Abdullaha al-Mukafe i Huseina al-Bajdavija al-Haladža. To su, naprosto, znate ono kad vam imate dojam da vam život nekog čovjeka govori. Na taj način su mene uzdrmale te dvije sudbine. Na stranu to što knjiškog moljca poput mene uzbuđuje naravno podatak da je modernu arapsku književnost utemeljio Persijanac, kojem je maternji jezik persijski, al-Mukafa. Prva knjiga moderne arapske književnosti je njegova Kalila ve Dimna. Ali kad sam ispisao roman, shvatio sam da on po nečemu zaista jeste replika mome velikom učitelju Goetheu. Naime, Goethe 1804. počinje pisati Zapadnoistočni divan. Jedan orijentalist, Josef von Hammer-Purgstall, šalje mu svoje prepjeve Hafeza. To je vrijeme u kojem na zapadu divlja jedna islamofobična histerija. Jedino ovo što se događa danas može se usporediti s tim. Thomas de Quincey piše o svojim doživljajima morfija i govori, naravno Turčin ne može osjetiti, ne može doživjeti ono što osjeća jedan engleski džentlmen. Jer fekalije engleskog džentlmena mirišu na ruzmarin. Beckford piše Batek. Sve vizije nasilja, ludila, on projicira na istok. De Montesquieu, racionalist, sve svoje pornografske snove projicira u Persiju, persijska pisma i tako dalje, i tako dalje. I u tom ambijentu Goethe, koji naprosto ne zna biti rasist. Čovjek sam, šta hoćeš gore, pobogu. Pronalazi sugovornika u Hafezu i počinje se dopisivati s njim. Dakle, njegova pretpostavka je ovo. Između istoka i zapada je komunikacija itekako moguća. Krivo je između tih dvaju svjetova koji se dogovaraju vještački proizvoditi provalije. I ja svojim romanom, odnosno naslovom Istočni divan, govorim svome velikom učitelju, hvala ti, u pravu si. Provalija postoji unutar svake kulture. Provalija između onih ljudi koji misle da posjeduju istinu i onih ljudi koji je traže. Vi želite da kažete da se Goethe bavio tim jazom unutar različitih kultura, odnosno između dvije civilizacije, a vi se bavite stvarni unutar jedne. Jaz uvijek stoji u jednoj kulturi. Šta mislite, šta bi se dogodilo mome dragom učitelju Franji Asiškome? Da crkva nije bila u krizi, spali bi. Šta mislite, šta bi se dogodilo Angelusu Sileziusu da nije imao moćne zaštitnike? Spali bi.
Jer, razumite li, u svakoj religiji, u svakom društvu, u svakoj političkoj stranci, vi imate ljude koji učenje te religije shvate ozbiljno. Veliki Franjo ide i propovjeda ribama i pticama. Jer to su njegove sestre, bola. Božja riječ dolazi do njih. Pa ne mora čovjek imati ljudski razum da bi do njega doprle Božje riječi. I, moja knjiga, moj roman Istočni divan govori o sufijama, o velikim islamskim misticima koji su ubijeni na krajnje surov divljački način. Louis Massignon, jedan francuski orijentalist, kaže vješala na kojima je umro Al-Hallaj su još uvijek neizbrisivi znak pitanja u islamskoj tradiciji. I u stvari oni stradaju, tu pojedinac stvara zbog riječi pisane prije svega, strada zbog koncepta, odnosno viđenja, preispitivanja svijeta i suprotstavlja se jednom potpuno drugom konceptu koji svijet ne preispituje, nego uzima kao neku apsolutnu istinu. Jer mi posjedujemo istinu. A meni je dobro, strašno je reći dobro, to što činovnici vjere ubijaju Al-Hallaja u ime knjige Kur'ana, objave u kojoj stoji, citiram, mogućnost da različito mislimo znak je velike milosti Božje. To stoji u objavi. U ime te objave činovnici ubijaju Al-Hallaja. Jer to imate u svim revolucionarnim partijama. To imate, kažem, gdje god se pojavi u okviru jednog kolektiva čovjek koji temeljne principe toga kolektiva uzima zaista ozbiljno. Neće se dobro završiti. I moj roman govori o toj provaliji koja je stvarna. Jer kažem, ja ne vjerujem da između istoka i zapada stvarno postoji provalija. Postoje ljudi koji se konstruiraju tu provaliju da bi profitirali od... Ali stvarna provalija postoji uvijek unutar jedne religije, unutar jednog političkog koncepta, unutar... Dakle, govorimo o dva koncepta i razumijevanje svijeta gdje pojedinac strada, rekli smo, zbog izgovorene, odnosno napisane riječi, ali tu meni je, volio bih malo, nećemo imati puno vremena, moramo se baviti trilogijom i još nekim vašim značajnim djelima, ali bih volio ipak da mi objasnite, a gdje je tu onda ljubav koja se stalno provlači kroz vaša djela, ženski likovi, mislim na pisma, recimo ova sa Begzadom, koja na romantičarski način, odnosno udaljavaju tog pojedinca od jednog realnog svijeta i stvaraju mu utočište zapravo u tom ženskom svijetu, odnosno ženske ljubavi. Ja, samo Boga mi nisu samo ženski likovi, oni koji su iskusili ljubav. Al-Mukafus i roman drži na životu sjećanje na Begzadu. Pazite, ja sam Orfik, Pitagorejac. Ja strašno vjerujem mome velikom učitelju Empedoklu koji kaže da ljubav svijet drži na okupu. Sjećate se, Empedokla govori kad u kosmosu vlada mržnja, elementi svijeta su razdvojeni i imamo zbrku. Nemamo red. Kad prevlada ljubav, javlja se život, red, kosmos, nastaje kosmos. Prije toga je bio kaos. Sjećate se Fausta.
sveznalica Faust priznaje, kaže, a jadna ostadoh budala što zna koliko je i znala, ništa. Jer ne zna šta svijet drži na okupu. I odgovor na to temeljno pitanje daje mu djevojčica Gretchen, Margareta, koja je toliko mlada da je Goethe zove Gretchen, Gretica, Margaretica. Ljubav drži svijet na okupu. Nigdje u mojim romanima, pripovjetkama, nemate jednog jedinog moćnog čovjeka koji je mogao iskusiti ljubav. Jer moć osamljuje. Moć oko čovjeka, moćnog čovjeka, stvara prazni prostor. To imamo kasnije kod Hasana Sabaha. Jel de? Aferib, tako je. Tako je. I, posto, Hasan najnormalnije pusti ženu da ide dolje, ubije sina. Ne, on. Moćnik je nesretnik koji hoće da bude slika Boga u životu, na svijetu. Nema toliko mnogo ljudi koji su uspjeli iskusiti ljubav. Jer ljubav podrazumijeva veliku, ogromnu, strašnu smjelost da se otvoriš drugome. Kad povjeruješ da te drugi razumije jednako dobro kao ti sam sebe i malo bolje, da je sposoban opravdati te, tvoje gluposti, tvoje loše postupke, bolje nego ti. Razumite li? Ona mjera povjerenja koju ima dijete prema majci ili ocu. Za takvo iskustvo potrebna je velika smjelost. I u mojim romanima, ja se obsesivno bavim tom smjelošću. Volio bih da se kasnije vratimo tome kada dođemo na trilogiju i lik Hasana Sabaha, jer mi je jako zanimljiva taj njihov odnos Omara, Hayama i Hasana, gdje se zapravo Hasan se odriče sve te ljubavi, ali na neki način ima veliku sklonost prema Omaru Hayamu, ne? To je ipak svojevrsna neka bliskost i potreba za nekim prisnošću sa drugom osobom. Ali bih vas molio da, ljepše ćete to reći od mene, da malo publici objasnite još ovu kako bi, višeznačni miris ove riječi divan, koji smo mi prisvojili inače u bosanskom jeziku, inače koji imamo od turcizama, da objasnite tu riječ koja ima, kako bih rekao ovako, miris višeznačan. Strašno mnogo riječi u orijentalnim jezicima ima više značenja. Jedna od tih riječi je divan. Divan je razgovor, prije svega razgovor. Ali divan je i vlada. Divan je zbirka tekstova. Divan je kasnije, mnogo kasnije, dato kao ime komadu namještaja, na kojem sjedi dvoje ili više ljudi. Ali, pazite, i to vam pokazuje koliko je čovjek biće jezika. Divan nije niti može biti stolica. Komad namještaja na kojem sjedi jedan čovjek. Da bi komad namještaja dobio ime divan, mora nuditi mjesto za bar dvoje ljudi. Da jedno prema drugome sjede i razgovaraju. I divanišu. I divane. Divan imate u imenu Divan Hana, to je veranda. Ispred kuće. Divan ima zaista bezbroj značenja,
I to je samo jedna od riječi, rekao u orijentalnim jezicima koji imaju to. A šta je bilo sa Ninovom nagradom, odnosno bio je u Ja sam čak mislio, u glavi mi je bilo da ste vi dobili Ninovu nagradu za taj roman, ali sam onda kasnije, kad sam se pripremao za ovaj razgovor, vidio zapravo da ste bili u najužoj konkurenciji, zato je bila prestižna nagrada za roman u Jugoslaviji, ali drugi su dobili i sad je to ostalo malo kao na neki kontroverzni način. Ali je to ipak jedan od najljepših doživljaja u mom životu pisca. U najužoj konkurenciji za Ninovu nagradu 1990. godine ostali su Istočni divan i roman Voznesenje Vojislava Lubarde. Naravno, nagradu je dobio Lubarda, a Mlada Raja iz Doma kulture Studentski grad proglase Istočni divan svojim romanom godine i organiziraju predstavljanje knjige u terminu kad se tamo dodjeljuje nagrada Voj Lubard. I prelijepo dolazi 50-60 mladih ljudi, svaki demonstrativno nosi knjigu u ruci. Ide razgovor, kad je završen promocija, službeni dio, da tako kažem, prvo javlja se za riječ jedan čovjek koji sjedi u prvom redu i pita me: gospodine Karahasan, da li biste se vi složili sa mnom ako kažem da su balkanski muslimani u stvari poturčeni Srbi? Govorim ja, ako vas to veseli, slažem se, što da ne. Kaže, kako to objašnjati? Pa jednostavno ljudima dodijelo da budu Srbi pa se potuče. Kaže, ali znači vi priznajete da ste konvertit? Govorim ja, o da. I kao konvertit nalazim se u dobrome društvu, moj gospodine. Abraham, Ibrahim alejhiselam, bio je konvertit. Politeist koji je postao monoteist, konvertirao. Sveti Sava. Isus, ako je Isus bio kršćanin, prije toga je bio Židov. Pazite, mislim, najmanje od naših odluka zavisi koji će nam se Bog obratiti. Koje religije? Čak, jebi ga, ustade i ode. Čovjek je htio provocirati, nije mu uspjelo, jer ja zaista ne vidim problema u tome da ljudi... Jer ima Bela Hamvaš, ima jednu prelijepu misao, kaže, svaki jezik zna nešto što nijedan drugi jezik ne zna. I vi nikad ne znate u kojem jeziku, u kojem duhovnom kompleksu ćete čuti glas koji se vama obraća. I sada mi dolazimo do onih godina, onog perioda koje bismo mi Bosanci svakako željeli potisnuti, a nikako nam to ne polazi za rukom, jer se stvari danas te agonije na neki način ponavljaju, odvijaju. Vi pišete 1993. prekrasan, ali potresan esej o opsadi srednjovjekovnoj opsadi Sarajeva. Sami ste rekli da je esej takva forma gdje vi kao pisac iznosite sve svoje emotivne strane, razmišljajući o tom raskrajanju svjetova i mi se prvi put, dakle direktno mi koji smo bili i koji smo bili preživjeli te ratne godine, prvi put vidimo zapravo kako je drastičan taj raspad svih civilizacijskih vrijednosti. Na primjeru, recimo, opsade Sarajeva. Tako da vi sad govorite o kultnim mjestima kao hotel u Europi, govorite o nerazumijevanju tog zapadnog svijeta
Ima jedna epizoda sa francuskim dobromnamjernikom koji nikako ne razumije da u Sarajevu ljudima nije najvažnija stvar što su ostali bez vode, što su ostali polupanih prozora, što nemaju grijanja, nego što se raspada sve ono što smo imali do tada. To vam je Bernard Henri Lévy. A uostalom, ta priča sa Francuzima se nastavlja. Da. André Glücksmann piše prelijep prikaz te knjige i samo na kraju ne može odoljeti iskušenju i ironično primjećuje, kaže, jedino me zbunjuje što se Kara Hasan ponosi time da u njegovom gradu žive katolici, pravoslavci, židovi i muslimani zajedno. Pa kaže, u mojoj zgradi žive ljudi iz 20-ak religija i nacija. Preko puta mene jedan Indijac, iznad mene čovjek iz subsaharske Afrike, ispod mene čovjek sa Bliskog istoka. Kad smo se idući put, nakon što sam ja pročitao taj prikaz sreli, govorim ja, Andre, molim vas, ovaj Indijac što stanuje preko puta vas, je li on hindus, budist ili musliman? Kaže, nemam pojma. A govorim, ako je hindus, šta on slavi tokom jedne godine? Kaže, kako ću ja to znati? A kako mu vi čestitate? Ono ne čestitam mu, čovječe, šta ste nastrnuli na mene? Govorim, eto, zato se ja ponosim. Ja tačno znam šta tokom jedne godine slavi jedan katolik. Znam kako slavi. Znam kako mu to treba čestitati. I jako pazim da ne propustim, da mu čestitam. Još nikad u životu nisam proslavio Bajram, a da mi nisu došli čestitati katolici, pravoslavci, židovi. André, naš veliki učitelj Goethe, kaže, tolerancija bez ravnodušnosti mogla bi biti nekakav ključ za ljudsko društvo. Ravnodušna tolerancija koja počiva, koja se temelji na nepoznavanju, je pakao. U dnevniku selidbe, ono što je meni zanimljivo, i vi problemski ističete nekoliko stvari koje su za mene vrlo značajne. Ulogu angažirane književnosti, angažiranost pisca, gdje to ima svoj odnos, odnosno gdje postaje nešto propaganda, a gdje je ono k čemu se teži neka etička uloga i na koji način u stvari ta ravnodušnost koja potiče u nekim književnim dijelima je nekako nedopustiva u književnom dijelu. Dakle, gdje je mjera angažirane književnosti da ona ne prerasta u propagandu, da ima neku etičku ili humanističku poruku, a gdje zapravo to neprihvatljivo. Opet jedna anegdota. Jedan sjajan pjesnik i njegova žena koji su živjeli u Petrovgradu naruče od Čehova, Antona Pavlovića Čehova, pripovjetku. Mole ga da im pošalje jednu svoju pripovjetku. Čehov pošalje i dolazi pismo u kojem ovaj pjesnik govori, ma pripovjetka je potresna, sjajna, ali mi nismo primijetili vašu tendenciju. Šta vi u stvari zastupate? I Čehov odgovara, niste ni mogli primijetiti ono čega nema. Sadržaj. Ja ne zastupam ništa. Ja nisam konzervativac i nisam reformist i nisam evolucionist i nisam liberal i nisam. Ja sam čovjek
koji otvorenih očiju gleda svijet i nastoji razumjeti ljude oko sebe. Ja mislim da u tom pogledu je Čehov moj najvažniji učitelj. Meni je pazite, temeljna razlika između angažirane, takozvane angažirane i takozvane neangažirane književnosti i mišljenja uopće je u tome što neangažirana starinska književnost u temelju ima etičke, a ne ideološke principe. Mi smo svi inficirani ideologijom. Kad mi okupiramo neku državu, to je u stvari oslobađanje. Mi smo je oslobodili. Kad naši čine zločine, to je u stvari dobro. Oni su trijebili svijet. Etički principi to ne dozvoljavaju. Ja vas molim, sjetite se Homerove Ilijade, epa kojim počinje evropska književnost. Homer nigdje ne krije da je on Ahejac. Ahejci napadaju Troju i nakon 10 godina opsade osvajaju je. Jedini uistinu veliki, pravi heroj u tom epu je Trojanac Hektor. Najpotresnija, najuzbudljivija epizoda u cijeloj Ilijadi je oproštaj Hektora i Andromahe i njegove žene uoči dana u kojem Hektor ide na dvoboj Ahileju. Njih oboje znaju da će on poginuti. I opraštaju se. I znaju da će njegov sin Astijanakt ostati siroče. I to je najuzbudljivija, najemotivnija, najljepša, najpatetičnija epizoda u čitavoj Ilijadi. Najveći ahejski, helenski heroj je Ahilej. Jedan divljak, barbarski, kretenoidni divljak, koji se iživljava na mrtvom Hektorovom tijelu. I kad Prijam, Hektorov otac, dolazi po leš svoga sina, Ahilej osjeti stid. I tada, u tom momentu, kad je osjetio stid, pred patnjom, bolom neprijatelja, on je postao heroj. Ali ne znam da li me razumite. Za etičko mišljenje neprijatelj je također čovjek. Za etičko mišljenje postupci imaju vrijednost po sebi. Ne po našem sudu. Ne po pripadnosti, kao što ljudi imaju vrijednost po sebi, ne po pripadnosti. Ideološko mišljenje vas uvjerava da ste nešto značajno po pripadnosti. Razumite li me? Ideologijom inficirani čovjek vjeruje da je po pukoj pripadnosti bolji od svog brata. Ne. I tu je književnost, ako hoće da bude vjerna sebi, mora misliti etički. I mora je uvijek imati humanističku poruku, kao i svaka umjetnost. Gospodine Karahasan, veliki ste pisac koji stvara u svom maternjem jeziku, a živite u drugoj sredini već neko vrijeme uglavnom. I rođeni ste pisac, onako kako ste sami za sebe rekli, ja barem tako mislim, čitavajući vaš opus, rođeni ste pisac onako kako je, po mom skromnom mišljenju, kako je nekada Andrić rekao za svoju generaciju, od svih nas samo je crnjanski rođeni pisac. Tako sam ja imao asocijaciju kad sam čitao vaše romane, ali me zanima šta za vas znači
vaš maternji jezik kao piscu koji živi u drugoj kulturi. Jer ima jedna lijepa misao koju sam pročitao kod Arsena Dedića, koji je rekao jezik je jedina moja domovina. Pa naravno. Jer egzil je prije svega pitanje jezika. Ali, čujte, pisac je i u svom gradu na neki način u egzilu. Jer pisac sanja o tome da se podudari sa svojim jezikom. Znate, ljudi u svakodnevnoj komunikaciji koriste 2-3 hiljade riječi. Pisac hoće da zna sav svoj jezik. Šta mi jezik znači? Opet anegdota. Imao sam čast, imam još uvijek čast da budem član Njemačke akademije za jezik i književnost. I u pristupnom govoru ja sam rekao otprilike sljedeće. Raja, ja sad govorim na njemačkom, jer imam čast da budem član ove akademije, ali vas molim, imajte na umu da sam ja u njemačkom jeziku gost. Ja ću se truditi da budem pristojan gost, dobrodošao gost, ali neću nikad prestati da to budem. Jer na njemačkom jeziku ja ne mogu psovati. Na njemačkom jeziku ja ne mogu izraziti onu emociju koju istovremeno pokušavam sakriti i pokazati. Njemački jezik ne pamti moja iskustva. Znate, na njemačkom jeziku ja nemam strah duvnjaka od suše, od žeđi. Na njemačkom jeziku se ja ne znam igrati. Ja predajem na njemačkom i u tome uživam. Ali njemački jezik ne pamti iskustvo kolektiva kojem ja pripadam. Muslimani na Balkanu 70 godina žive u državi u kojoj im svi oko njih objašnjavaju da su oni ostatak okupacije i nasilja. To iskustvo manjine u svojoj kući ja na njemačkom jeziku nemam. Dakle, moj maternji jezik pamti, čuva historijsko iskustvo zajednice koje pripada. Moj maternji jezik čuva moja ljudska iskustva. Pa bola ne bilo. Govori mi kolega koji je čitao moju knjigu pripovjedaka Izvještaji iz tamnog vilajeta. Oduševljen je knjigom, voli je mnogo, ali kaže niste smjeli u knjizi tog tipa koristiti turcizam avlija. Govorim ja, buraz, avlija nije turcizam, nego helenizam. Aula. Taj tip nesporazuma moguće samo u mom jeziku, maternjem. Kao što neki, sad ste me podsjetili, neki ono staroslovensko H, koju sad Bošnjaci recimo upotrebljavaju, su vratili u svoj jezik, nazivaju da je to kao muslimansko, tursko, a to je zapravo staroslovensko H. Tako. To su te zanimljive. I tako dalje, ali ja vam govorim... To imaju i Slovenci H. Lahko, mekko, to je isti taj način. I staroslovensko korijena. Tako. I kažem, radi se o tome da, jer to govori Wilhelm von Humboldt, sjajni njemački filozof jezika, utemeljitelj
teorijske lingvistike. Kaže, ljudi svijet razumiju i čak ga osjećaju onako kako im ga njihov jezik predstavlja. Nemojte se sad ljutiti, morat ćemo preći na Hayama, Omara, trilogiju, sjajnu trilogiju. Rekao sam na početku da je posljednja knjiga prevedena na slovenski jezik, upravo je izašla, mislim prije par dana, u našoj knjižnici još je nismo ni dobili. Prvi dio je Sjeme smrti, Hayamova mladost, prijateljstvo s Ferudunom, na neki način da kažemo našim jezikom ašikovanje sa Sukajnom, trovanje oca od prijatelja, njegovo sudjelovanje u otkrivanju lavirinta te smrti, da malo predstavimo samo publici, da je pojednostavimo. U drugom dijelu Utjeha noćnog neba, Hayam je već kao zreliji čovjek, slavan već, tvorac kalendara, slavljen dvorski astronom koji se na neki način i ne snalazi u tom svijetu jer ne priznaje te hvalospjeve na taj način kao što drugi priznaju. Ženidba sa suknjom, čudno prijateljstvo i odnos sa Hasanom, o tome ćemo kasnije nešto više reći. A u trećem dijelu Miris straha, ostarili Hayam, usamljen i zapravo stvara se jedno krasno novo prijateljstvo sa mladićem iz Bosne i tu divno zapravo vi uvedete tu jednu jedan bosanski kontekst i zaokruži se ta trilogija. Recite mi, molim vas, pošto je u vašoj, mnogo ste govorili, čitao sam vaše razgovore, mnogo ste govorili o toj vašoj obsesiji i pokretaču zapravo onoga što je prethodilo da uopšte nastaje ovakva trilogija. Zašto ste se odlučili, na koji način ste se odlučili da jednog zaboravljenog, kako bih rekao, pisca, odnosno pjesnika koji je zaboravljen i na istoku, ne samo u Europi, iznesete na jedan plan i stavite zapravo ovakvo značajno djelo? A ja ne znam u svjetskoj književnosti pisca koji tako duboko očajanje izražava s toliko humora. Pazite, Hayam piše rubaije. To je pjesnička forma koja se sastoji iz 4 stiha. Izvorno je tu formu, tako reći, prvi koristio polulegendarni pjesnik Rudaki, koji ju je izveo iz dječje igre. Čuo je djecu kako se nešto igraju, osjetio je ritam u uhu. Napisao prvu rubaiju. Hayam od rubaije pravi izrazito filozofijsku formu, izražavajući najdublje ljudsko egzistencijalističko očajanje s užasno mnogo humora. Kaže, prolazi on kroz čaršiju i uđe u radionicu kod grnčara. I kaže, gledam ga kako uzima ruku djevojke zbog koje su se tukli momci. I od nje pravi kljun na ovome čajniku, na krčagu. Djevojka za čijim očima i rukama su uzdisale desetine, sada je komad gline. Nešto slično imate recimo kod Šekspira u Hamletu, ona scena na groblju. Ali to je tu razlučeno. A u 4 stiha beskrajno mnogo humora i očajanje. Naravno, ja sam Hayama obsesivno čitao uvijek iznova, ali nikad mi nije palo na um da piše o njemu, da pišem njega. Vjerovatno se to otvorilo kad sam ja kao čovjek doživio
dospio u stanje dovoljno dubokog očajanja. Znate, kad sam izgubio svoju ličnu biblioteku, kad sam izgubio vijećnicu, našu nacionalnu univerzitetsku biblioteku, kad sam se uplašio da ću izgubiti grad, kad sam izgubio kuću, kad sam shvatio da se nemam kome vratiti u Duvno, kad sam upoznao bolest, vjerovatno sam tada. I ima još jedna stvar, znate, odavno se loše osjećam na svijetu. Jer kad god sretnem čovjeka na ulici, on me zaspe odgovorima na pitanja koja niko nije postavio. U jednom momentu sam shvatio da ja ne spadam u ovo vrijeme, jer u našem vremenu svi ljudi imaju same odgovore, samo ja imam sama pitanja. Nemam ni jedan jedini odgovor. I tu sam se sjetio nesretnog Hayama, koji je živio u sličnom vremenu fundamentalizma. I stalno nešto proispitivao. On se stalno pita, on ima sama pitanja, svi oko njega imaju same odgovore. Pa govorim, bolan. To je to. Recite mi perspektivu svijeta Omara Hayama. On odbija moć, oslanja se na znanje i logično razmišljanje i na taj način stalno, kako smo rekli, preispituje svijet. I na ljubav. I na ljubav. Ali ipak na neki način, svjestan toga ipak je tek na kraju, recimo u trećem dijelu trilogije. Na neki način je svjestan. Pa naravno, kad Semire, kad znate zašto nekoga volite i vi ga više ne volite. Ne, ljubav je dar. Ljubav se ne može zaraditi. Ljubav se ne može... Dobije se ili se ne dobije. Jer sjećate se, i drago mi je da ste to naglasili, on odbija moć. On ne pristaje ni na jednu jedinu formu moći. Iako je sve vrijeme blizak vlasti, okruženju. Blizak je vlasti zato što mu vlast daje observatoriju i mogućnost da se bavi matematikom i astronomiju. Ali sjećate se, on ne pristaje čak ni na ugled. Tako je. Kad je zaprijetila opasnost da postane ugledan, on počne širiti priče kako mu je žena mrzovoljna, kako ga zlostavlja, da mu ne bi dali ugled. Da. Jer prijateljstvo nastaje među partnerima. Razumijemo li se? Vi ne možete stvarno razgovarati s nekim koji je niži ili viši od vas. Ja studentima pristupam uvijek sa predrasudom da oni znaju sve što znam ja. Ne pada mi na pamet da ja njih nečem podučim. Dajte da krenemo u razgovor, pa će oni potpuno normalno, potpuno spontano usvojiti ona znanja koja im ja nudim. Ali ako nastupim odozgo, pazite, Raja, vi ne znate, ja znam, sad ću vas ja podučiti. To je forma predavanja koja može funkcionirati na mašinstvu. Ali na književnosti nemojte, pobogu. Režija, gluma, dramaturgija, pa dajte. Među ljudima, pa nemojte ljudima oko sebe pristupati kao neko ko zna. Dajte da budemo sugovornici. Sugovornici su ljudi koji borave na istoj razini. Hayamov doživljaj svijeta je to. I zato je on okružen, Nizamul Mulk, veliki vezir, koji ga voli, koji mu pomaže, ali on je čovjek moći. A u stvari, volio bih zbog prisutnih malo da kažemo da je u stvari
vi ste sami to istakli, da je strašno pokretač i bila je legenda od 3 školska druga. Omar Hayam, veliki vezir i potpuno različita 3 druga, koji su obećali da će se uvijek pomagati, to je legenda kažem, ali su obećali da će se uvijek međusobno pomagati. I pazite, ta legenda je pojavila se u Selđučkom carstvu 10 godina nakon Hayamove smrti. To je nevjerovatno. Ona ne može biti istinita, jer su razlike starosne među ovom trojicom ogromne. Ali to je ono što Talijani kažu se non è vero e ben trovato. Iako nije činjenično, istinito, tačno je izmišljeno. Vi imate, ta legenda kaže, Hayam, Nizamul Mulk i Hasan Sabah išli su u istu školu, to je istina. Ali nisu bili generacijski drugovi. I nisu se poznavali. Po toj legendi jednom su se zakleli da će onaj koji prvi stekne bogatstvo i moć pomoći ovoj drugoj dvojici. I po toj legendi prvi je bogatstvo i moć stekao Nizamul Mulk, obratio se ovoj dvojici, šta on može učiniti za njih. Hayam je rekao 1200 dukata stipendije observatorija. To je njegov svijet. Jer njega ne zanima materijalno ovaj svijet. Njega zanimaju zakoni koji borave iza ovog svijeta. Ono što je Heraklit nazivao logosom. Hasan Sabah kaže, on hoće tvrđavu Alamut, u kojoj osniva svoj teroristički pokret. I prva žrtva njegovih terorista je upravo Nizamul Mulk. Tu imamo 3 pristupa moći, 3 pogleda na moć. Prvi Hayamov pogled, ne uzbuđuju mene zakoni ovog svijeta, nego prirodni zakoni koji borave iza. Ja moram svijet razumjeti, ne želim njime vladati. Nizamul Mulk, suvremeni političar koji govori ljudima, slijedite me jer vam ja osiguravam dobar život. Selđučka carevina je prva socijalna država u historiji. Imate besplatno školstvo, besplatno zdravstvo, koje je fantastično. Ibn Sina izvodi najsloženije operacije oka. To je zasluga Nizamul Mulka. I Hasan Sabah, karizmatičar. Slijedite me, ja vam obećavam krv, znoj i suze. Ali u meni je istina. Ali želi vladati strahom, što je vrlo čest motiv u vašim romanima. I on sam, Hasan Sabah, kaže da je jedino čovjek ljudsko biće koje se rodi sa strahom. Dakle, na osnovu toga se manipuliše do kraja života sa svim ljudima. Hajmo mi, bolan ljudi, već idu. Koliko? Ne. Moramo malo još zaokružiti, pa ćemo se... Volio bih još da mi kažete tu poziciju svijeta Hayama i njegovih prijatelja koji mu dobronamjerno kažu gledaj noćno nebo, s njim se ti razumiješ, a ne sa ovim drugim svijetom. Zagledan kao to pozicija kao umjetnika koji zagledan u nebo, zvijezda